Shalom, selamat pagi Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Pai maijalohi tarigapan siganu paribata bani panurang sogot nerion, pasada hita uhurta martonggo mahita. Ham Tuhan ne bata bapa nami na marhabang sa negeri atas peham Tuhan, luhur doham tongtong, itongah-tongah nami, terlebih alak na tetap martengir niuhur hubamu. Bapa bani panurang sogoton, pai maipukah kanami lawan nami siganu pari. Perlu matorangi hampura kepikiran nai meriti hatamu, asigok ibagas. Api turuni hatamu matongon hanami, manggulmit, mangguluh, rosi marhorja sa ganjang niron. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami sila merapakon tonggo nami. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus, ijape na siyam marian bani panurang sogot nerion. Naboy sisihan nami marhitiw ni channel YouTube on, pegapan sigano paribata sadarion, Jumat tanggal 20 Oktober tahun 2020 ay matarsurat bani buku Pesalmen bindu 110 sada ayat 10 na makatahon sunon. Biar mangidah Jehovah do permulaan ni hauhuron. Dapotan pangerusyon nama diar do sagala namandalan konsi. Totap do baritani rosi sadokani dokani. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, marhitihun ni pengalaman ni perpesalmen badi bindu 110 sada ayat 10 on, adong tolu pakkorhon ni halak na mabiar mangidah Jehovah. Pai madas kujay totu maningon takas bata, mabiar na imaksud ijon, sedo songon mabiar dopak uhuman. Sedo humani mabiar halani imarahi, jana sedo humani mabiar dalam arti songon namangidah begu. Tapi mabiar ijon maksud ni aima. Tetap tene hormat jana pasangapkon nebata rosi. Tetap membalosi ahana hinarusukon ni nebata ibagas parguluhan ni. Ase sonaima halak na mabiar bani Jehovah adong tulu tene na perlu bisahali aima gabe jupahan hauhuron maiya. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, boy sobuton ta, adong do ba boy sobuton bahasa Indonesia na makataon sonon. Tua itu pasti dewasa pilihan. Nasihol manubut hagadupan hitaon, gabi matua do. Tapi gabi dewasa atape maruhur ay maningon gabi pilihan. Artini ay boy do HP ni ibagas 10 tahun martambah umur ta, tapi lang lalap dewasa. Dewasa dalam arti ibagas sa porsayaon. Lalap do lang marhabiaran bani nebata. Lalap do lang iya rusi ahana gabi haroso ni nebata. Nah, anggo halak na maruhur ay ma halak na totap marhabiaran ibagas nebata. Napaduahon biar mangidah Jehovah, boy sobuton ta, gabe dapotan pangarusyon na madiar do, sagala na mandalan konsi. Artini ay, bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, maningon do yarusihita ibagas parguluhan taon. Bahat tumanglo na masa, na idopa kon hita, bahkan kejadian-kejadian ibagas parguluhan taon, nalang tara arusihita, marhitihon ni pengalaman ta, marhitihon ni pembotoh ta, so na ege marhitihon ni aha na iajarhon hubata. Tapi halak na marhabiaran bani Jehovah, saya dapotan pangarusion do ibagas ganupan kejadian-kejadian atape na masa ibagas parguluhan ni si gadup ari. Halaniaha, halani sangga ibagas biar bani Jehovah ia mendalani perguluhan ni
ne batasan diri marhiti tundi na pasing membere pangarusion hubani laho mangida rosi memaknai nama saai ibagas perguluhan ni. Jadi sonai mahalak na marhabiaran bani ne bata lang pitah jupahan hauron tapi biut dohomani age dapotan pangarusion. Jadi pangarusion ni ai lang pitah mengurupi diri ni sendiri, lang pitah merguna bani diri ni sendiri, tapi pangarusion na horoh kumbani ne bata ai gabe marguna doai, gabe pasu-pasu doai, janah gabe mararti doai, bani halak nalegan. Halak ni marhitihon ni pangurusion ni ai, boy mahomani, itugu-tugu halak nalegan marhitihon ni pangarusion na humbani na bata. Jadi, bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, ang godong halak na susah, ibagas perguluhan ni halani sada pahara, tapi marhitihon ni pangarusion na ibereham, atau pepodah na ibereham, gabi terbuka uhur ni, gabi lampin roh torang ni uhur ni, sa sitong ni ay mapangarusion na marharohan humbani na bata. Jadi, ang pangarusion na humbani dunia ondo, sing manugu-nugu halak hubani haliharon, tapi manugu halak hubani hagulapan. Nah, alani ay malas mauhurta, anggo marhitihon ni pangarusion na ibere na humbani ni bata ita, ay mamarharohan halani tetap kita mabiar mangidah Jehovah. Jana patuluhon, biar mangidah Jehovah, pakorhon ni ibagas guluta ay ma, tetap baritani rosi sadoka ni lokani. Nah, bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Atap boy subuton taba sederhana ni sonon. Jadi sonahi talau idingat hasomanta. Jadi sonai ma horjakon hita. Jadi anggo maroso do hita magigi hasoman mangidah kita. Depos si marujung goluh kita ya baik kita ma. Nagabi hagi kini hasoman. Nah, bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Lang sonai anggo halak nagok biar hubani na bata. Halak na mabiar mangidah Jehovah, tetap dut halani tetap dutene, aha nagabi harusuni ne bata na ihor jahoni. Nah, aida membahen gabi tetap baritani. Jadi purini PHP ni langa dong be iya atau purini PHP do memerujung gulu iya, tapi anggo baritani tetap do merusuh halak nalegan menangar. Jana tetap do baritani lang ongga marna putus. Halaniaha halani mararti tumangdo baritani. Bani halak nalegan halani namasa ibagas perguluhan ni. Gabi hasaksian na mengguluh doai pasal sonaha hubungan ni pakon nebata, pasal sonaha nebata mapermudu-mudu guluh ni. Jana sonaho mani iya mengguluh ilobe-lobe ni naibata. Jadi sonai mahita babenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Maningon politik ijolong hita. Mabiar hita mangidah Jehovah sedo halani mabiar iuhum naibata. Tapi tetap mahita gok biar mangidah naibata halani takas bata. Bahasa nebata do tongon nagabe permulaan ni hauhuron bata. Mabiar mahita bani Jehovah halani takas ibotong kita. Gabe daputan pangurusian nama dier do kita humbani nebata. Jana gok biar mahita tetap mangidah Jehovah halani marhitihun ni ai. Gabe tetap do berita nama dier. Natar luar humbani perguluhanta, nagabe hasaksianta, nabui ididah ibasa, jana iahapkon halak naligan. Amin martongko makita. Ajari ham hanami tongtong Bapa. Asi ibagas ganup pergulmiton nami si ganup ari. Terlebih sa ganjang ni Aryon. Tetap patalarhon guluh na marhabiaran mangidaham. Asi marhitihon ni in Bapa. Takas ma. Bahasa ham do tongon.
arohan ni hauhuron ban nami. Jana humba mudo dapotan pangarusion hanami. Jana hamdo tong-tong homa bapa na manjaga asi tetap jenges barita pasal guluh nami hubani ginopar nami sonai age hubani halak nalang ope manandam asi ibagas seganjang nyeron ganupan horja nami sura-sura nami ipondos kanami mahubamu asiam nama pergugoy hanami jana gabi hasaksian mentongon laho pabagalhon rossi pasangapkon goranmu. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo nami. Amin. Oras bata ganupan, shalom. Andohar matongon sa ganjang ni Arion. Marhitihon ni horjata si ganupari. Gabi jupahan hauhuron apa pangarusion na humbani na bata matongtong hita. Makorjahon, horjata, sonay age, ibagas na makaholongi hasomanta. Shalom.